جار كسلاف لو بنت ماشابان بريز بولتنا تايبت رجاوي كردستان وسوريا دسبيتك داخلاني كده مالبات شهيد علي رندي شهيد كومكوجيا عمود راغهاند او بابندي مرجن مالبات شهيد كومكوجيا عمودنا كو ببونايا حفتمين سالفغرا كومكوجيا لسردسي چكدارن يبگين بسرپيدي وهات انجامدان راغهاند مالبات شهيد علي رندي بابندي اخواب مرجن مالبات شهيد كومكوجيا عمودي كود 27 حزيرانا در باسبويده ببونايا حفتمين سالفغرا كومكوجي كول سردسي چكدارن يبگين سرپيدي وهات انجامدان راغهاند داخوانيا مالباتا شهيد علي رندي دا وها هاتيه اما کو زاروين شهيد علي رندي بناوي مالباتاوي تكزيل سر داخوانيا كوج آليه مالباتن شهيدين كومكوجيا عمودي دا در كتبو دكن بدادگه کرنو سزادانا توان بارن کو او كومكوجي در حق زاروين عمودي دا و باوي مدا کو يك جوان شهيدانا دكن و افدا خازعما ياسايا هروها ما فكا لسر هر توان باركي کو خلكي بوكوجا و دوی توان بار لسر كريارو توانن خوا ورن سزادان داگو او کریار کومکوژی جارکدن دوباره نبن داخویانی هروها سربار کرو گوت مامه ما چوبیجن بلاف بکن تو پیوندیو برپرساتیا ما بوان رتونه دی داخوازا ما بمینه سزادانا کجران و دادوری لی مخابن پیوست بول سربراین شهید علیجی همان داخوازا وان به اما تمای مانا کنها داخوازا لیبورینو قربو کرنا دارایی بتنه دخوازن او یک نرینا وانه بلا نرینا وان جوان بتنه را بمینه اگر او داخوازا وان به دی داویا داخویانی خدا مالباتا شهید علی رنده تکس کرد یکیتیا کردی تنه دما توان بارو کجر ورن دادگه کرن تمام دبه و پیکتی و اف داخوازا میا نبتنه لیبورینو قربو کرنا دارایو پرایه مالباتین شهیدین کمکوژیا عموده سی مرج بول هفاتنه داخواز کربون او جی افن یکم مرج دادگه کرنو سزا کرنا سرکردین سیاسیین پیده گودوی دمیده او بریار دابون دوم مرج دادگه کرن و سزا کرنا فرماندارین لشکریین یپکی کودوی دمیده توان جیبجی کرنه سیم مرج داخوازا لیبورینا فرمی و به اشکره لپیش روزنامه‌گریا گشتی یشینین عموده بگشتی ره بتایبت جی مالباتین پاکروانان ل 27 حزیران سال 2013 ده 6 شهید و 20 بریندار بونا قربانیا کومکوژیا آزادی و سربلنداهیه لسر دست چاکدارین یپکی ین سر بپیده و لباجار عموده نهاجی هول تهنکرن لهفاتنک وره انجام دان پشتی مکرهاتنا سرکرداتیا یپگه بوی کریارو کومکوژیه لروجاوای کردستان رخصنا پدکسه یا باجاروکه گرکلگه سمینارک سیاسی بریک خستن کر دو رخصنا گرکلگه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بروجا دوم لاوفیسا پدکسه لگرکلگه سمینارک سیاسی جا اندام کادرین خورا پیشکش کرد سمینار جا علی عبدالکریم محمد برپرسه گشتی رخصنا پدکسه و صالح جمیل اندام کمیته نابندیا پدکسه و هاتا پیشکش کرن کو پیش هاتین دانوستاندن دنابره انکسی و پارتی نکتیان اجتماعی کرد لسوریه ده و داوین پیش هاتین سیاسی لروجاوای کردستان و لسوریه بگشتی هاتن شروع بکرن موقفي مش معارضين قسمك شباب معارضين انا تبدي وينانا ابو وزام لا تسجيل نبي اوروبا راستيجي امريكا مشكوره ببالي متقاربه في كردي كي جي سباسيا موقفي امريكا سباست باي تاريا فرنسا بدي وانا امش بير لك رولا فرنسا رولا جرينجو بومبو فرنسا قالك محاولات خطيرين المانيا قالك محاولات خطيرين بريطانيا محاولات خطيرين شيء تاريخ مسانيد وبلكي مشهور يجيبوا أقصى محاولات خطوة لتالي أمريكا ويتبع سرخطة مباشر أمريكا كذا سرخطة تدريس على عنابي طبعا ما فؤاد بي كيش عنابي أما هذا كسي ما كشهيد كتير بكا لا تسجيل نبي أما لا قطعنا بس أشوف التنظيم يعني كسي ما كشهيد كتير يعني مدوا حتى فيدان نبي الناس مناخ فيدان نبي الأمنات يعني مثلا قانون أحزاب بعد انتشار كورونا وانتشار الغاصبي وجمداننا تشيلو على عام جوا كذا ما هو رخصنا بالتلقي مشتغلات ما هو بمخاط لانك برنامج الدنيا بأم حطيك كي شغفيات من فوق وقبل فرحنا بينهم تشتغل هذا اللي تقريبا هذا حوار كل جدي أمشي إقليمي ومنطقة ودوليجي تشتغل في فصل الجملة ولا شغل كامل العوالم ولا أم دخل سودا وبيك
هێزن رووسیا ئەڵاوێن لەشکری لە گوندێ دێرۆنە ئاغێ یێ دەڤەرە ئالیان بجیکردن. بەڵافرەکە رووسی لە ئەسمانی گونجی دفری ژێ دەرێن تایبەت ژە گوندێ دێرۆنە ئاغێ تایبەت جە ئەرکێرا ڕاگەهاندن بۆ دووەم جار هێزن رووسی دەرباسی ناوە گوند دبن ئەو ژێ بە بەهانەیە پاراستنا وڵاتیان ژە جەندەرمەیین تورکیە هەتا ku دەمساڵا چرینە گەنم بداوی وەرە. ئەروها ژێ دەرا تایبەت جە ئەرکێرا گوت هێزن رووسی یعنی دەرباسی گوندبوونە و لە گوند لە کۆنێ بەهیداریان بجیبوونە ji 10 zirîpoşan pêk dihat. Tirkiye di avakirina xalan û bihêzkirina xwe di Sûriyê de berdewam e bi taybet lê devera kêmkirina asta şer de ku xala xwe ya 64 ava kiriye. Artêşa Tirkiye di avakirina xalên leşkerî de lê deverên Sûriyê berdewam e. Ya herî dawî jî xalekan û lê devera kêmkirina asta şer de avakir e. Ji derên mîdyayî belav kirin ku hêzên Tirkiye xaleka leşkeriyan û lê devera kêmkirina asta şer de li seriya Helebê Laziqiya Navdewletî avakir ku ew xala leşkeriya nû ya ku ji aliyê Tirkiye ve hatî avakirin xala 64 li devera kêmkirina asta şer li Idlibê tê avakirin. Lê gorî jêderan ku ew xala nû ya hatî avakirin, hejmarek mezin ji otomobîlên leşkerî û barhilgirên dagirtî ji mawadên lojîstîk li derdora bajarokê Mihembelê li seriya Enforiya Navdewletî li Rojavayê Idlibê hate danîn û li wê derê xal hate avakirin. Diyazdeyê vê heyvê de jî Tirkiye xalek leşkerî li derdora gundê Mintef li Çiyayê Zawiyê avakiribû. Bi avakirina vê xala nû ya leşkerî hejmara xalên Tirkiyeyên li Sûriyê gihişte 64 xalan. Ji bilî van xalên leşkeriyên di navbera her dem û demekî de ji aliyê artêşa Tirkiye ve têne avakirin, rojana karwanên leşkeriyên Tirkiye ku ji alav û barhilgirên dagirtî çek û mawadên lojîstîk pêk tê, serbarî hejmarek mezin ji leşkeran jî derbasî parêzgeha Idliba Sûriyê dibin û bi taybet piştî rêkeftina agirbesta vê dawiyê di navbera Rûsya û Tirkiye de derbarî Idlibê hatî emzekirin. Biryara sibe lûtkaya kesê alî di navbera serokên Rûsya, Tirkiye û Îran de derbarî Sûriye werhelê darxistin. Dimitrî Pêskov berdevkê Kremlêna Rûsî ragihand biryara sibe çarşemê Vladimir Putin, serokê Rûsya, Recep Tayyip Erdogan, serokê Tirkiye û Hesen Ruhanî, serokê Îranê diriya vîdeokonferans ve lûtkaya kesê alî li dar bixin. Weke Pêskov daye zanîn ku di civînê de her sî serok wê dawîn pêşhatên Sûriye gotobêj bikin. هێزên Rûsî gereke leşkerî bi tenê li gundewarê Eyn Îsayê encam da jê derên Xwecehî ji bajarê Eyn Îsayê belav kirin. Serê sibaha roja duşemê hêzên Rûsî bi tena xwe gereke leşkerî li derdora devera şirgiragê li gundewarê Eyn Îsayê encam dan. Herwiha roja yekşemê jî jê derên jê deran ragihand bûn ku karwaneke leşkerî yê bi ser rejima Sûriye ve derbasî bajarê Eyn Îsayê bûbû û ew karwan ji 5 otomobîlên leşkerî pêk dihat. Serbarî hejmarek ji çekdarên rejîmê li gel wê karwanê ku derbasî deverê bûn. Roj bi roj welatê Tirkiye hebûna xwe li bakurê Rojavayê Sûriyê bihêztir dike. Ku hejmara karwanên leşkeriyên ku ji aliyê Tirkiye ve derbasî devera kêmkirina asta şer bûne ji destpêka agirbesta nû ve heta niha bêhtir ji 4000 ye. Herwiha hejmara leşkerên Tirkî lê devera kêmkirina asta şer 11000 leşker derbas kiriye. Devîragihandina agirbestê li hîn jî hêzên Tirkiye dişandina karwanên leşkerî de bo devera kêmkirina asta şer berdewam e ku ji destpêka agirbestê ve wisa niha hejmara alavên leşkeriyên ku derbasî deverê bûne 4295 alav e. Li gorî Rewandgeha Sûriya Mafên Mirovan hêzên Tirkiye 30 alavên leşkerî ji dergehê Keferlûsîn ê Sînûrê Bilîva Skenderon re derbasî devera kêmkirina asta şer kirine û berê xwe dane bingehên Tirkiye li deverê Koboyekê hejmara alavên leşkeriyên ji aliyê Tirkiye ve ji destpêka agirbestê gihîşiye 4295 alavên leşkerî. Li gorî Rewandgeha Sûriya Mafên Mirovan ji destpêka mihasibatê ve wita niha hejmara alavên leşkerî û barhilgirên Tirkiyeyên derbasî devera kêmkirina asta şer bûne
Li Bakurê Rojavayê Sûriyê gihiştî 7630 barhilgir û alavên leşkerî. Her wiha hejmara leşkerên Tirkiyeyên ku derbasî Sûriyê bûne gihiştê 11,000 leşkerî. Di pêncê meha Bûrî Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan civînek li gel Serokê Rûsyayê Vladimir Putin encam da di civînê de behsa rewşa Idlibê kirin û yek ji xalên wê civînê ew bû ku agirbest li deverê were cîbcî kirin lê li gorî rewangeha Sûriya mafên mirovan ku ew agirbest bi awayekê rojan e têbin pêkirin. Her wiha hêzên Tirkiyê jî di şandina karwanên xwe yên leşkerî de bo devera kêmkirina asta şer berdewam e. Li Rojavayê Kurdistanê hêzên Rûsî xaleke xwe ya leşkerî valakirin û alavên xwe yên leşkerî li xala gundê Ebûsirê ku 8 kîlometreyan dikeve Rojavayê bajarê Eyn Îsayê bicî kirin. Li Rojavayê Kurdistanê hêzên Rûsî xaleke xwe leşkerî valakirin û cihê wan da rejima Sûrî cih girtin. Jêderên xwecehî ji bajara Eyn Îsayê danizanîn ku hêzên Rûsî alên xwe ji xala gundê Ebûsirê ku 8 kîlometran dikeve Rojavayê bajarê Eyn Îsayê danîn û jê vekşiyan. Her wiha rejima Sûrî cihê xalên Rûsî bicibûn. Li gorî heman jêdaran ku çendîn civat navbera hêzên Rûsî û Tirkî li gundê Elfaris cihê xala Tirkî li ser rêya Enforen Navdewletî encam dan. Piştira hêzên Rûsî vekşan û li bajarokê Tilsemin cih girtin. Jêderan balkişande ser wê yekê ku vekşandina hêzên Rûsî ji derdora bajarê Eyn Îsayê karwaneke Tirkî ku bêhtir ji 25 otomobîl û zêrîpoş û alavên leşkerî pêk dihat derbasa nava bajarê Girêspiyê bû û li hember bajarê Eyn Îsayê bicih bûn. Di heman demê de otomobîlê leşkerî û çekdarê rejima Sûrî xalina nû li gundê Qizelî, Herriyê, Korhesen, Silêpî cih girtin û alên Rûsî û Sûrî hatine bilindkirin. Liv û tevgera leşkerî li deverê bû cihê metirsiyê li cem welatiyên bajarê Eyn Îsayê û gundên navbera Kobanî û Girêspiyê û bû sedem ku welatî malên xwe bicih bêlin û berê xwe bidine parêzgeha Reqe û gundên başûrê rêya Enforen Navdewletî. Wanên birêj bûbûn bizanibin rewşa bajarê Eyn Îsayê li gundawarê Kobanê çawa ye çil wê derê çê dibe di qewime bi taybetî piştî vekşana hêzên Rûsî ji wê bajarî û bicîbûna hêzên Tirkiye li şûna hêzên Rûsî bila ez zanyarî û pêşhateyên meydaniyên herîn û ji çalakvan Bîrkal Kobanê em wergirin. Bîrkal tê me cem te hevdema te baş be dewîn pêşhate derbarê rewşa bajarê Eyn Îsayê çil cem te heye kerem bikin. Dem baş silav ji were temaşevanê were. Serçava. Dengê ew ê li min vedgere dîdîne dengê wê. Dengê te bi zelalî dikêje me Bîrkal. Tiştê ku li Eyn Îsa dibe û tiştê li Kobanê niha di tişt hene ez dixwazim bibêjim berî ku derbasî ew bin niha yanî ew milletê Girêspî da di sê gund ew ê gotiye artîşa niştimanî Sûriyê bû du gund bi dest xwe xistine di Girêspî de yek jî gundê nayê tiştê ku derdikevin li ser rakandinê da dixwazim li ser wa tişta bisekinim ji ber millet zanibê ka çi heye li gor nerîna me de û gor tiştê li erdê heye. Yek jî yanî îro Aldar Xelîl li ser matbara xwe aşkere kir ku çapê Tirkiye li Kobanê û li Eyn Îsayê. Îca li aliyê dinê derê artîşa niştimanî Sûriye û paş artîşa niştimanî Sûriye tiştê selehê xwe û tank û topê xwe didin sîkorê Eyn Îsayê li desînorê Kobanê da li aliyê Tirkiye de anha tiştekî xuya tune. Leşkerê ku li erdê rejima Sûriye تعزیزات عسکری دهنی با حتی رو دکشیل دیوای روسیه با عسکر روسیه جو دیوای روسیه جو انحصار در کل چوتر عاید یعنی تشنی هم بلکی یعنی از دبین بلکی تشنی هم و شرطی بن لتشتیک و آلدار خلیل آشکاره دکه و گرید ده بتشتك وكرد وكرد ميزبونا كردا بحبرا ميزبكا انجمانه بحبرا واتشتي بواتشتا دا قريب ده خويايا وكاس دخوازنه مع معاك الهندري عيسى دا كوباني دا اما معاك شيب به
كو فا تشتانا دنيف دا وان دا ببن يعني او حوار تشتي كو دبن نيف دا وان دا ببن باش بله تمام كلام ببيجه قرصا خابك از دخوازم پشتی وکشانا هیزن روسی ج خالن خوین لشکری جباجار عین عیسا یکو 8 کیلومتریان دوری ناوندا باجیر کتنا آلین خو آنینا خواره نها ایدی تگوتم کو هیزن ترکی درباسی وی باجاری دبن اگر تو زانیاریان درباری به یکی بتمه بله خوشکات دلال ازش ترى آشکاره بکن اول آشکاره بکن هیزی روسی دوی وارد هست بجن هیزی روسی او آلی خو بورتبون آلی خو کفن ببون یعنی از پر پشت وی اوی کتن و از پر پرسیان مسروی تشتی یه دو دیا هیزی روسی هنک جی چون جبر دركتنا أصحابنا بيجي أشكره بكم شون درعة جبر درعة دا كاركي بري مازن السويدا دبي يعني ملتي سويدا والكيس أنا كوتشك أول ورها هذي مسينا خاصن كو جبهات لهندري أورتا سويد ملتي سويدا وريجي مسؤولية دافده الواد مريض الشغل نك كذا وارك وأبيجن إلا هذي تركي خو حاضر كي درباس يعني لأمدبين بلكي يعني تشني هاني بشارتي حبل وقور آلدار خليل أشكره كري وارتشان اجتماعي سوريا أشكره كري بايا يعني لقوري أخافنا تيك آلافك لشكري تركي درباسي باجاري عن عيسى نبويا نا حتى أنا تشتكتنا درباسي دركي نبويا وأز دبين يعني إيران تركا دخوازن جس نبض أمريكيا بكن جبر تركا تشقاس بسينور كردستان العراق دا تشقاس للدر لجي خستن أمريكا حتى نهات أو نداي ممكن جس نبض تركا أمريكا بكن بكوبان عيسى دا بخوازن كابن امریکی کس دنگ دکه دنگ ناکه و دسته خوابدن سروات بنده تردور عوض لکتشت خلاف دورته هفته هذا و دورتان روسيا هذا وتركان هذا جبر روس قبل ناكه خطأ انفوره بدست تركا خواجي هاي يعني ام دبي ملتي مظالم يعني باجي هاي خطأ انفوره روسي قبول ناكم كدست اوي كذا يعني الادلب جي وديت مجياديت روسا پر اوی خواگرانی خاکریک و انفوره به دست ترکان نخینه لبرجی ورگاه نخواز انفوره به دست ترکان خینه لتشتی بن اوی دا ام جوید ترسنی یعنی تشتی وشارتی جبر نه از کانم نه کسی بین کانه و تشتی وشارتی در خینه لکو در کبل سر عرده ام دبین تشتی کو حرکت تشتی کو ند دبن ام لگور وای ام تشتی خود دبن ام دبین کارک خیلی او کارای وشارتی حتی ناجمه و نخوياك وكار تشرنجي بيركال الجوري اخافتني انتانها روش تبلي هبويا روش امبيجن نجي جيره نارام البجري عين عيسى وتجي تبخوت اني زمان تقو مطرسيه خلكيج درباسبونا تركي بوي كوباني وعين عيسى هي خلك تبدر بارد تشد بيجن تشكار بدان دركتيه مطرسيه خلكيج شهيه نها ملت عيسى ومتشتي از السر ابي وان دنيرم ملت كده نما د ترسيج حرب تشتي كدبي دبا ابي دبي بلا بلا تشدبي بلا بلا جبر اميدنا عاجز بنا تشتي كل الاواملها دردوري عين عيسى وكوباني دبي تشدبي بلا بلا لا تشتكي قريبا نعم مثلا وكل نمونه بالميرو وجدر وجنبه يعني إدارة ذاتي بخوازي كسبي خواه إيب جنن جنن بيش فايدة عسكري لكوباني روجاواي 7 كيلومتر دوري كوباني شنو داره دم مظاهره كم تجاران شنو اوه خواستن نامه که بگینن روسا ببیجن وند فردانه هگر وند فردانه دبیون زانبن کو ترک درباسی و کوبانی و عین عیسی نبنه شف دوجی لعین عیسی و کارا
هات كرن جري خوا أبي خوشاندن دبي مظاهرات شكرن لبيش قاعدة لأن عيسى دبي أم قبول لكن تقدر باس من تفردا أم نامية كدقينن روسيا أو ناس قول نارين من أتبين نامية كدقينن روسيا هجر كو تركا درباس من دريا ورا درباس من وأمو ورطا موافر خراب بيه ودبيك وتشتي أمريكي لبيه تشتي هبن بخاصن روسا لقيش ملت يكوبان عيسى بيس بكتن ببيجن روسا أو باكاري أو دكنا اللي تشتي سياسي شيء أدخاطر ببيجن يعني أشبر تشتي ميداني ما جيش قوت ميداني تاجي كل سينور جريس بي وطا قصة دواوي أو دكنا أزواجي ببيجن يعني حرو شرد وطوان بحرو هاي لنشر كي جراني قزر عليا مثلا شرق راقل لبندي عيسى يجي هوشانة دبسة بكرة حرو دبيا لإيرو حركين مما تكيس أو كنا كاري سياسي دكوباني إيرو أنجمانا نشتباني سيري أنجمانا خوجايا كوباني چون بأوفيسا أميرا بيديرا دكوباني ترونشتن بحسابات تشتي كتطورات كود هندري إدار جرا عيسى كوباني دا لكن تشتي للجامن آگاهی لجامن باخر بله گلک سپاس جبوی چالکوان بیرکال کوبانه تا ابزانیاری دانمه گلک سپاس جبوی تا یکسر دچم جم میوانی خبریز من الحسکوش روکاری سیاسی ج سوید تبلی مدبه امی هر لسر و بابت امی بمینن بریز من الهفدم تباش به سپاس کوتیرو میوانی میه وکنها چالکوان بیرکال جی آنی زمان بحثا داوین پیشاتی میدانی لباجار عن عیسای کرنها بیجن هزن روسی خوشوی باجاری و دکشینه خو وکشاندی بخو 8 کیلومتری دور کتیه بنارينا تشد استراتيجيات روسيا ده هاتي جوهرتن حتى كو بفيلوفو وتفجري رادبو وخوج باجار بدكشينا دەستپێکە دەرێت و سلااف ji بۆی تا و ji بۆی تەماشەوانە دەما ئەم بخوازن ڕەوشێ ناس بکەن بەری هەموو تشتی دەوێ ئەم وەکە کورد وەکە ملەتێ کورد ڕەوشە سیاسی ناوا بەناس بکەن ئیرۆ دە ڕەوشە سووریەدا کە سووری وڵاتێک حتا وەکە vê سعاتا گۆستەرت ئاخذن هێژی FNێدا خۆدی تەمسیلە خۆدی بلیارە 23 وڵاتی عەرەبا هەنا تورک وڵاتێکی سەرخۆی خۆدی بەرژەوەندیە ئیرانە رووسن ئەمریکی ئۆڕپی هەر کەسکی بەرژەوەندیە خۆ دەپارێزێ دەوێ دەرێ دەپرسا هەری گرنگ و ئەساس ئەوە گەلۆ داخوازا کوردا چیە قەندیل دناو مەدە چتکێ ji بۆ چی vatevgerê handikê got hincetê bidê dagirkerê Tirka got Tirkî werin deverê ma bikine bin dest da ji ber vê ez dixwazim nemûnekê ji were bênime ziman dema got Ocalan hate girtin di mehkemaya de dibêje ji dostê xwe re dibêje dibê mehkema me hikmê li ser me bi karê pekekê vekirê daye yanî çi xas pekekê karibêj dewleta Tirk re xidmetê bike ê hûn qasî cezayê me sivik bê یاد دوا بری گو تفگرا سیاسی لقابش لو لفدورونه آلدار خلیل بهشکره بحثا شر کرد گوت هکا لباشور دنقبینا دولتا ترک و باشور ده شر درکبه ای انا کسی لکو داره بی جواب گفتو گویا دمات لی تماشا دکه کسی گو دخوازه ترکی به چاوا ایرو دکشینه باشور دخوازه ترکی بکشینه دورا مجی که تکه که قندیل مخاططه که هشکره و زلاله وكي ملت كرد نابي امورن برجوانتي بكفنا بيشيا برجوانتي ترك وعرب وفارس وروسا وامريكا دا وام راستيا نافا خصافي لكن ام برجوانتي نافا خنزانبن سياستا كو ايرو قنديل دكيل ددفري دا بهشكره وسلاله بيچاوا عفرين رادا كرن بيچاوا جريس بيس وكوبا نجي تسليم كرن هاكر بدست PKK'be evêjî kê raderbike lê Rûs bixwe ji ber got mewqifê wa ji PKK diyara zanê got ne Partiya Kurdê Kursana Rojavaya zanê girêdanê wê ji derve ne Amerîkî jî vî tiştî dizanin û Türk qazancê ji vê dikin. باش te behsa bacê kir tu dibêje her car miletê Kurd yan gelê Kurd bi tenê dibe قربانیان وان رکتنی نافدولتیان کوچه دبن بتری دخوازن برجواندیان خو لدوري بپاریزن بنارین تا و جاره و کرد چه باجی بده ببین قربانیا چه دبیرت و باوریم دجبوی بشاشیتی نوی تفهم کرن یک ریزی مالا کرد دا خوازا هر ایسانه کی کرده اللي باوریم دا
توقيتا جو إيرو أنا كسي خوكشان دا لفهاتنا كي ببياي بكا كيرا مخابنا نكار بيجم تفقرات سياسية لكردستان سوريا جبال أفكاسانا بياي قنديلنا خواهش كرا خست بردفي مدفعي دا وكب عربي دبيجن دفابو بري ام گفتگوی بکن لفهاتنا تشتكي بكن ام بيشتي زلال ديار بكن تفقرا ما تفقرا كسر بخويا يانجي اجندات قنديل بتجمع بكارتيني باش برز ام دخوازن بكن تبي ام بله كرم تشتغل جمتي خسجرك ام خبروسات امريكيه بدنيا بتنا خيا كرن ام تفقرك بروبليم ما مخالفت را لشامي چاره سر دبن يعني چه ريجيم به چه مخالفت به بروبليم ما نجداي اخا سوريا يعني كردستان دبن دست سوريا ده قدر واقع ايرو بسوريا روشاي چاره سر دبه بري حموتشتي دراستيه ده زين زلال بكن دبه بكك دست خوجنابا مشكره درخي جبوي ترك بحنجتا بكك هجوم نكن اف زلال ديار دبه تكره باش بريز منال انها بحصويه كتكرن دبجن اگرك مزن هيا كو تركيا اوبراسيون لشکری یا دن لسر روجاوای کردستانی انجام بده دخوازه در باسی کوبانی و عین عیسای بنارینا تا اگراویه که هی بتایبتی و کنها ام بیجن چالگوان بیرکال جی آنیزمان کو خلق مطرسیه وان سرویه که هی پشتی وکشانا هزن روسیج باجارو که عین عیسای بيقومان إيرو لسر عردي دنا قبينا روسا وأمريكيا دا ويلوي دخوازي خو لسر عردي بقوات بكي ودرستي خو تشي بكي جبر ويجي كي روس لما قد بين تكليه كرداب دفرد أمريكيا رنا بيقومان إيه دستورات تركاب دي لأزوى كشخص ترسامي أو بويرنجي تنا يبقو أمريكي دستورات تركا حتى بداوي بدن إلا بشرطكي هاكر بيتو مظلوم عبدي وكسي قيرة بهشكرم زلال خوشبنديني قد نكن وجدرا ميديا دنيايرا ندنا خيا كرن انه تكاري قنديل الجماعتنا وخو بهشكره بسبيرنا تفقرا سياسي كردي وامريكيا هندي امريكي لدجي تركا بسكنن ليه امريكي لدجي برجونديه تركا ناسكني حتى جو حنجتا قنديل دستي ودبه وين اوجلا دبري مدى هلدايبن دبي افراستي وزلال ديار بيت كولاني كردي دا يعني قوري اخفتناتم دكارم بيجن هال هفتيج هشتن ريكفتنين وشارتي نهيني دبن ماسيدا تشي دبن بيقوم حميل تسيبوي برجوانديه خود هنا هفدو مخابل ايجو تموتم قدره وهاكر يا خيانة مالا كردي كرد بندست كرنا وكرد غيران كرنا نمونا وينا ما ايرو تتبيني كردستان آزادي خودي برلمان خودي حكومات خودي شرعيتك قانوني ودستوري لدوتنا عراقي لترك بحنجتا وانا زيدي 10 كيلومتر تبر زاخو كردستان دا ايرو بحنجتا فاي قنديله ايجو قنديل بخدا خازا تركا كليا بوتيا ورا فام لفيدرنا مراد قرا الى انزلال كر جهه بوتيدن شحفنينه وقنديل وتشايس في دبر دي دس بيتا هشكرش تركا رغوت فام لفيدرنا ان ايرو قربان خيانه نافا خنا ان بقربان دستريش كرنا قنديل بنافا مديا جركم حمو بيجن ادي بسا ميدانات باكوري كردستانيا ميدانات ديار بكر وآمد ديار بكر ومردين ومسيبين وشرنخا دست خوش نابا ما بتشينا ادي بسا بريز امي بين سر لوتكا سياليا كو بريار السبا چارشم ميدنابرا سروكن هرسي ولاتن جرانتور ورا اللي دار خستن رجب طيب اردوغان فلاديمير بوتين وحسن روحاني جبوي كو روشا سوريا بگشتي گوتوبيش بكن هر جار بشتي كو هرسي سروك دجفن بشترا يكسر شر دست بيدكه تو چه تخمين دكه بشتي انجام دانا فيلوت كي چه بچي در انجامان در كون ام بكردي دبسه دوسته دجمن جبدوره لفدو درونه يعني روس ترك وإيران ندوستي هبدي قشتينا دوستي برجوانية تمكينة ليه لسر عرضي دبيرو باوريه بتجارك دي أستين مصمان بريارة روشة دي دستي أمريكية دي تشخا إيرو أمريكا روشة كنابا خوي خراب دا درباست بي إيرو بريو الهجبجاتنة يا روس تخوازي قازانج بكيش فيه الهجبجاتنة أمريكي وبي تشتيها أنا ليه تشاره دستي قصيدة تنبي أو تشخا بلانا دينن پلانا داوی لفاتنا داوی اید دست امریکیا دبی و برجواندی کردا اید امریکیا دبی يعني لغوري اخفتنا تب بريز منال هرسي ولاتيان جي سروكن هرسي ولانتان نجدينا كو چارەسەریەک سیاسی ji krîza Sûriyê re li gorî biryara 22 yan jî em bêjin çarەseriyekê bibîne
بێگومان جبەرگۆ ئەمبێژن حەچی ئەمریکی نەتەڤەرێ دە ڕەوشا پلانا وافیایە کودەرا لێ ڕوس دخوازێ بۆ سووری بگشتی بپارێزێ ئیران دخوازێ دەستێوێت تێدابێ تورکی دخوازێ دەستێت ئەف هەر سێ دەولەت روساجي درخ ايران وترك دتشتكي تاني دقنا هفدو بو نهي الكرد ببنخوتي قازانج ليه قالوا لقباتنا سوريا دا روس وتركي ايران ايه كارب لفدو بكن خط او تشناچه تسري برجوديه وا دولت على قالك دبر على ديجي هذا ليه دبرنا دقه هفدو وكم اني زمان حكي ايران وتركيا مساله كرديه دقنا هفدو لكودر قازانج كردي هبه اروي ديجي دركبن وبخابن فياي تركو ايران دنافا مدنا دمالا مدنا ليه هر سه دولت فاتوره تقازان جانا كينه تدبرا بله زور سپاس جبوی میوانی ما بریز منال حسکوش روکاری سیاسی ایرات میوانی ما بو زور سپاس لسر آمده بونا ده جاردن ودگرم سر بابتا در باسبونا هیزن روسی بو گوند دیرونا آغی بلا از وی کلگل میوانی خواه فادی مرعی سروک اوفیسا پیوندین گشتی شپیلا پیش روژا کرد لسوری گوتو بیش بکم بریز هفدما تباش به اگر تو دست پێکێ ڕۆناهیە بخە سەر هەرگولیان دەرباسبوونا هێزن رووسی بۆ گوند دێرۆنا ئاغێ بتایبەتی و ئەف دووەم جارە رووسیا هەوڵا دەرباسبوونێت کە vê carê دەرباسی گوندê دێرۆنا ئاغێ بوویە کەرم بکە دەم باش سلاف ji te rewş hemû karmendê arkê rewş hemû temaşevanên hêncanra bi rastî ev cara duyemîn e hêzê Rosî derbasî gundê dêrina axê dibe bi vî rengî û bi vê hicmê mezin cara ewil berî demekê derbas bû îro jî bi hicmekî mezin bêguman teqrîben 28 arebeyên Rosî derbasî gund bûne û heta niha وەک دەبێژێت کۆنێ ئازادە جیب بوونا بڕاستی ئەف چۆرچەڤەیە لەسەر عەردا سووری تەڤاهی دەبێ و ئەف تەحەڕوکاتێ دەبێ نەژ جان بێ دەولەتا رۆسی و تەنێ هەروەها جان بێ ئەمریکانە و جان بێ تورکی وەژی ئەف دکەوێ وەک دەبێژێ خانە بازاراتێ سیاسی دەئەت ناوبەرە و دەولەتێ زولهێز دە وەک دەونتەر دەزانن ئەف تەغەیوراتێ چێ دەبن بە ڕۆژانە ئەو بێژێ بکەیریکا چێ دەبن هەم ji dewletê herêmî ve hem ji dewletê gerintore ev dewletê zûlbihêz êgo destê wa di pistgirêka Sûrî de heye û bi taybet Emerîkan û Ros jî bi rastî her dewletek ji wan dixwaze nifûzê xwe her wiha di mentîqê de xort bike Emerîkan û Ros wek hûn tev dezan münafesek navbera Emerîkan û Ros de heye bi rastî wek hûn tev dezanin ev mentîqa îro Ros derbasî bûne vê rengê mezin ev mentîqek wek dibêje mentîqek nifûz Emerîkiye bes îro vê rengî derbasî gund bûne û berî demekê jî derbasî gundê dêrina baş ev çend roçê bûye ku hêzên Rûsî derbasî gund bûne birêz Fadî belê îro di dema saet dehê sibihê de hêzê Rosî derbasî gund bûne vê hejmara zêde û heta firokeyên Rosî jî li erdê danîne li gund bi rastî tevahî çekê xwe hêzê Rosî derbasî gund bûne wek yanî tê xuya kirin hêzê Rosî dixwazin qaîdekê li gund çê bikin wek çawa beriyan hat xwestin qaîdekê çê bikin û razî bûnek jem ji aliyê ehlê gund ve hat xuya kirin wa jî ji ehlê gund re da xuya kirin nû em hatine berevaniyê ji ehlê gund re bikin heta zadê xwe biçînin bi rastî ev tê wateyê sedemin bi rastî nêzik û dûr ji tevgera hêzên Rosî ji mentîqê re hene yanî birêz Fadî ez xwazim wê pirsêj te bikim te jî anî ziman ev duwem care ku hêzên Rûsî derbasî gundê dêrona axê dibin yekem car xelkên gund rêgirî li wan kirin nehêştin ku derbasî bajarê gundê dêrona axê bibin neçar bûn hêzên Rûsî xweşbajar yan jî xweşgund vekişînin duwem car niha derbasî gund bûne xelk çi dibêjin divê derbarê de xelk razî ne li ser derbasbûna wê ji bo nava gund û çi ferq û cêwazî navbera derbasbûna yekê û derbasbûna duwan heye belê bi rastî nerazî bûnek ji ehlê gund heye bi vî rengê mezin û bi vê derbasbûna hêzê Rosî derbasî gund bûne û her wiha di nefsa weqt
حتى هێزên ئەمریکی ژی دەرباسی گوند بوون و گوند بە دەرباسی گوندێ باترسانێ بوونە ینی وەک نەرازی بوونەکێت جەم ئاهلی گوندایە ئەف دێواتەیە هێزên رۆسی ناخۆ نەژ بۆی بەرەڤانیە ئاهلێ گوند هاتنە گوند ینی سەدە من هەنە دەرباس بوونە هێزên رۆسی بڤی ڕەنگی بڤی حجمێ مەزن و ڤا هێزێ هانێ دەرباسی گوند بوونە بڕاستی وەک دێ خویاکردن و ئەف قانونا قەیسەر هات لە عەردەی جیب جیبوو و دناڤرە مؤسساتê rejîma Esed şemilandin û kesên Libnanî û kesên Îranî û herwiha kesên Rosî jî dewleta Rosî wek hûn tev dizanin yanî tarîçak destpêka şoreşa Sûrî de heta weke vê kêrîkê alîgirê rejîma Esed'a berpirsiyara باش ببرە ez axeftina te dibirim birêz Fadî rasî dema me têra me neke ez dixwazim vê pirsê jî te bikim te bixwe te anî zman yani hinceta Rûsya bi tenê parastina welatiyan ji cendirmeyên Tirkiyeyê yani vê sedemê dike hincet heta ku derbasî gund bibe براستی گاوار هێزên رۆسی خۆستبانە بەرەڤانیە خەلکێ سووری بتەڤاهی بکێ ئاریکاریا رێجیما ئەسەد نەکرد و باژار و باژارۆک و گوند و گوندەوارێ سووری تۆپباران نەکرێت فرۆکەیەن خوا سەواریخێن خوا بچەکێ خۆیان گران بەڕاستی ئێمە تە هێڤیەمە هێزên رۆسیندا نینە ئیرۆ وەرێ بەرەڤانیە گوندێ دێرنە ئاغەی بکێ هێزên رۆسی وەک ونتەف دەزانن حەلیفێ رێجیما ئەسەدا خوازێ نفوسێ رێجیما ئەسەد چقاس خوازێ فەرەح بکێت هەندەروێ سووریدا و جار جار نابجەهجی تێنێ وەک ونتەف دەزانن بەری دەمەکێ وەک چاوە خۆش عین عیسا vekşandin dûrbûna عین عیسا یعنی ketin bi 8 کیلومتر û dixwazin hêzên rejîma Esed derbasî wê derê bikin herwiha jî hêzên Rosî dixwazî heta weke vê kêrîkê nifûzê rejîma Esed çed منطقه کردی دەبێت چد منطقه ئاخا سووری تەڤاهی دەبێت خوازێ نفوزê rejîma Esed فەرەحتر بکەیت بەێ gelekî spasî ji bo yê mêvanê me birêz Fadî Mirayî serokê ofîsên peywendiyên giştî ya şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê îro pêvanî me bû zor spas li ser axaftirên te li tevaya navçeyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê roj bi roj xirabtir û zehmettir dibe xelk bi zehmetî debara jiyana xwe dikin bi sedema vê yekê êdî planiya firojgehan hatine girtin îro nirxê dolarê Amerîkî li hember lîreya Sûrî li bazarên Rojavayê Kurdistanê girantir bûbû nirxê yek dolarê Amerîkî li hember lîreya Sûrî 2405 lîreyên Sûrî hate kirin û bi 2500 lîreyên Sûrî hate firotin. Li Rojavayê Kurdistanê piştî daketina nirxê lîreya Sûrî li beramberî dolarê Amerîkî nirxê kel û pelan zêde bûye ev yek jî bû sedem ku tevgera kirîn û firotinê li deverê kêm bibe. Li Rojavayê Kurdistanê piştî daketina nirxê lêreya Sûrî li beramberî dolarê Amerîkî tevgera kirînê û firotinê kêm bûye ji ber ku karîna kirînê li ba welatiyên deverê lawas bûye. Nûçegihanê Radyoya Rêbas ragihand ku ev du heftîne û nirxê lêreya Sûrî li beramberî dolarê Amerîkî di navbera 2405 ta 2600 lê tevî vê cîgiriya di nirxê lêreya Sûrî li beramberî dolarê Amerîkî de hîn jî tevgera kirîn û firotinê kêm e ji ber ku du sedemên sereke hene. Ya yekem karîna kirînê li ba welatiyên deverê lawaz e û ya di duê jî cotkarên deverê taniha pereyên berhemên genim nestandine û derbarê cehpiraniya cotkaran taniha berhemên ceh nefirotine ew jî ji ber ku nirxê wê herzan e ku her yek kîlo ceh tenê bi 105 lêreyê Sûriyê ye û cotkar jî çavareya wê yekê dikin ku nirxê ceh zêde bibe. Derbarê nirxê keskatiye û mêwe nûçegihanê Radyoya Rêbas ragihand ku bandora daketina nirxê lêreya Sûrî li beramberê dolarê Amerîkî gelekî li nirxê keskatiyê nekiriye ji ber ku ew berhemekî xwe cehiye lê egera wê yekî jî heye di mehên bêde nirxê wan jî bi daketina lêreya Sûriyê re bilind bibe. Piştî daketina nirxê lêreya Sûrî li beramberî dolarê Amerîkî êdî jiyana welatiyên Rojavayê Kurdistanê zehmet bûye û jiyana hejaran hejartir bûye ku ev jî bandoreke rasterast li tevgera kirînê û firotinê dike. Tevî hebûna sê bendavan ku ew jî dibin kontrola Qesedê de ye kêmbûna avê li ser çemê Feratê dibe sedema kêmbûna elektrîkê li ser Rojavayê Kurdistanê bigiştî.
تبي هبونا سه بندوان دبن کنترل قصده دا کیم بونا آوه لسر چم فراته دوی صدما کیم بونا الکتریکه لسر رجاوه کردستانی بگشتی کیم بونا آوه چم فراته دوی صدما کیم بونا الکتریکه و بیا در دور سه مهانه الکتریک سر توای هرمن کردی کیم دبه آوه فراته جالی ترکی و کیم دبه جبر کو ترکی دکانه ملیارات مکعب جاوه لچم خواه بگره جبر کو بدهان بنداو سر چم فراته هنه و نزدیکترین بنداو بهتر 48 میلیارد مکعب آور رادکه دما کو بنداو تشرین به تنه 1.9 میلیارد مکعب رادکه تزانی کو سه بنداوین آوه لهره من روجاوای کردستان هنه و دبن کنترل قصده دانه بنداو تشرین کو دومین بنداو لسر آستا سوری بگشتی تنه 25 کیلومتران دور ناوندا باجار کوبانید کذا هر وها مزنترین بنداو فراته لباجارو که طبقه و بنداو البعث لروجاوای پارزگاه الرقاید کذا هر سه بنداو 1035 مگاوات الکتریک و تک کهربا روزانه بلاف دکه هر وها هر سه بنداو دبن کنترل قصده دانه و دکاره همی دورن روجاوای کردستان بلاف بکه لجبر کو الکتریک ودگوه زد دورن دبن کنترل رجما سوری دا الکتریکا نشتیمانی روزانه لباجارین کردی 8 جمیران هیا تبي کو ترکیه آول سر چم فراته و وسگاه عالوکه دبره و کندکه پیدا الکتریکه لسر هر دو باجارین گریسپی و سرکانی هند بن کنترل گروپین چکدار دا کم ناکه و تن شر رگهاندن الهم بروندکه جعاله کی دواجی کار بازرگانی دکه و دواگستانا الکتریکه ج گروپین چکدار و رجه مسوری دا بردوامه بله تماشاوان الهجا لسر پیدابونا کریزا الکتریک لروجاوای کردستانی کو اوه دمک چه بویه الکتریک لروجاوای کردستانی هاتیه برین بلا از زانیاریین هرینو درباری برینا الکتریک لروجاوای کردستانی جنو جگان مصبری فخری ورگرم صبری تم جمته هفدما تباش بشکنگی و کریز درکتی آنجی کریزا الکتریک پیدا بویه و تهول هاتینا کرنج بودیتنا چاره سریه کجوه کریزیره دنباش براستی کریزا الکتریک هر تم بردوام چند سال ولاتی بکش زحمتی درباز دکن نخواست معنا ورز عابینی پلین گرمه گله که گرمن ایرو چند روز ترج چلیه زحمتی پر مزنج ولاتی ارچید که الکتریک اجتماعی او کارم بیجن هر 24 دمجميره جارنا دمجميره که عند دواته یا نایل تاخنا بترته نو حمو تاخو كفن او جي كس نزان سدم شي اف جداهيد نقبه نابرا تاخان ده هي وبيتر خلق سر اف موتور اي تاخا او ايغو اي بيجني امبيرا سروانا او دبارا خودكن او جي قال لك كيم دمينا 8 ساعات 6 ساعات يك نيفرو حتى شاري عصري دما او غرما زياده شاري عصري او تي برين او جي ورادي جوه نابا گرماهی دینه تعداد پر مزند بینن زاروک هن نخوش هن جي ساعات 4 حيا ساعات هفته باري او قلكي زحمت او وقتايا گرما حري زيدت ويدا ميداي دي ساج حفت حياه واظيف شبه بيت كابن او موتور بشتي ويج واظيف شبه حتى روجا دي ساعات يك نيبرو جارنا ساعتك عن 9 ساعتان یا نشتیمانی کو الکتریک به آنه و خلق دوی دم تبید بهتری 12 13 ساعتان او به الکتریک به گرما آنه تقدیمی باش ریوبریا پیدا تو هاو نکریش بودیتنا چاره سریه کجوه کر بتایبتی کو وكو ام دبهيزن ادي قالك جناتور مولده جي الكتريكي ناضن خلكي يعني سدما فيا كيتشيه اب خداني بان موتورا اوجي بيجنت بقلكي بهابون كتي آلابين وادي دماغو خراد بن او وقتي تصليحها واناد بقلكي بهاي هنك جواد بخراد بام نكارن پیدا بكن آلابين اجر في ويس جو جارك دي ديك بكار هنك جوان به مازوت زونا كما حر يك جوانا تشتكي بيجي ابشي حم
ولاتی زحمتیت بینن حتی گو چاره سر دبه هندا خنه گو ولده و آخر دبه 10-12 روزا 15 روزا به ولدت مینن باش خلق جواد قديرة تبيجا أجر إلكتريكا نجتماني بتني 2 ساعات 3 ساعات هي بيداد به ام بيجن الكتريكا مولديجي چند مجمرك هي ولقلك طاخانجي ادي ام بيجن خداني جنتوران دبيجن مولده عطل تيدا تشيبويا او بخوا غورغم دبهيزن تعطلنيه لتني بدخوازن ام بيجن نرخ امبيران زياده بكن نسر خلكي ريبابريا بيدي تو هول ندا يجبوي ديتنا چاره سريه كي جويه كيره اول گور خدا نبان مولدات بیجن گو هر جاره او جوات اچه دکن بریبه بریره گو جارا که جوار ببینن گو نرخ امبیران هر دمه که بیجوه بها بکن دما داوی دکرن 10,000 گو امبیره که لخویای هیجی او دوزا بهابونه دکن بیجه 10,000 جی لگور لیرا سوری و بهابونه وینات بیجن نرخ کی گل کی کمت گو بی اوای او جگه بیجن عطله گه بینا خن گهنک براسي عطل الوار كده بن جبل بقرمي يعني هيجي ندي يعني كأبو كشوي تشاوا جارسر بدعوي ونرخي أمبيري بتشخاصة أو جي حر ويتسرد ملي ولاتين هجار بله گلک سپاس جبوی نوچگانه مصبری فخری لسر زانیاریم کو تدانه ما تماشا بان برز به کم دیگه جنداویارون چاین خوا حتی بولتن کدم بمینت خیر باشید.